Hello, amasapianin hitabang phat kipa damna ti ho ai musa pathin kathang wa in chule tuni ni kha video tha sim do ki thedinga kam jin jong ka ki pan hi tuni ni kha hi video kan sem ding he nidanga jong kan sem kha lo na unboxing iPhone 16 Pro chi kan bolding a hi in tingale kaki cho lo na na iti kan ki cho ham jong chu kan saying hin na them khat hichima sanga chu phone chu anavi tari uti kaga ki cho na studio chu hale ji iStudio ki tin na na ke le langa ki ma iStudio ki tin sila he ke ho tule to Singapore kam na to ke nai cha hin hijilai store ka ki cho hin iPhone chana video na unboxing bol da nong ka theme point di chun ni ne theme di win kang ta we hi chi ai in a cover chuna chia kana hon do ai ta ye ji chu color ka ki chu ne a color ka go lo in chule kan sung mi ti en amu nom war win na video ang kana siman point tuni ni khwa ai video YouTube ki nei nga la ti ana YouTube ma koi loading chu phamo ka sa le kan si mai in he chi ai a cover ka to hi tai cover ma kan sa a cover kan la do ti hen na a cover kan la do ta na ana view te chi ai amai lang chu chi na azang khai thenin akitup chenin na kenong ka deye kalung lai sel jing bana kan seinom chale iPhone hi kanei na amasa pe na hin na ke hi phone aman tamwa jong hi kanei num point tingale kasumi ka izin na phone man tam ta cho na dingai ain la YouTube ahung kyon nga lei phana chu YouTube video jong amal hian hunna blur de do hale koima in ita so avet nom zilo hi zina chuna kyong kong ki gel le YouTube ang ki wal nga ta a katia china chu ki nong kan ki la hin atinga le hi iPhone hi Singapore kumgi ka umita in hi cha hin na akan de hin na insung ding akya ho sa zinin ideyong ideyong mantam ta aki ki cho onom ji point na insunga mi unu zo sin he ding hen mi unu kon khat bang chun mi naw nu bang banga am jing hen na ala mi unu ta ba ho ti tang ka te na ama ho chun a he du he in ama sanga anaw te na a insung chule mi chum ho sa azona hi choi lungput akine jin na china hi ide yong akikilam ngam po in ide mantam ta akikilam ngam po in atingale mantam ta titingale hiji phone hina lawal man he ta na kahin ho hiji ta bang ka nei dingoi ka kita asan point pun vi ho awan le sangkholo chu keng ko ho akiki cho zina na ainla ide banga alak lang man thil hin cho ading hi kagel thinga le ha akasa thowin na ahi wanga chu kyong ka cho lo di tam ta ka ke gung jin hi le na kanu ko ma hi ka sei jin ka ki cho da di ta ba man tam ka sawale ka ti jin hi le kanu in kum hi ti chan ta ki cho atang ai din na kanu ino sei cha thei khat atin din na china chu kanu le ka pa na kan sumi ti ho zo sin jong ai pha sa za wa ka hin kilam do he tiang chu kan sei nom kit hin tin tingale hi chi kan ki cho na dinga jong hi pathin lak man hi ding ta zina chu pathin hi nga ka taw zin tingale ka ute ho na tingle kanu cho amawong ka ki taw sa azin na ka ngam po in azi chu lawal man hi ta azina chu lawal mana chu bitiam tulaya
lawan mana chu thil poimo ta kha jong kilam do thei hin na phone chu poimo poi ka ti na hi poin ti sanga poimo jong kilam do thei hin na hin la tu lai khan to dung zia chu phone jong chu poimo he na in hi chi ai ti nei lo te dinga chu ka chongam point ai wangin hi chi iPhone man hi adi ta chu Singapore dollar hi sangkhat le jesigi le somli le ko man hin na ai la pathinin kataw na te ho hi don lovin e koi pi po in kataw na le kathum na te ho sangjing pathin kathang bain na ke phone ka cho on dinga chu dollar sangkhat le jesigi le somli le ko na hi chi dinga ka ki go na hi in kataw na te ho kathum na te ho don lawa e koi pi lawa kataw na le kathum na te ho e san pia pathin kathang bain na dollar hi chi chilai muna ka cho na wa chun aman he ana ki min ha ki man ki mehin na ka gel pha lo be bia dollar sang khat le zanga le som nga le gi man he som nga le gi le 25 cents na hi chi za man he in dollar za khat le som ko zena na hi hin na ki pa mong jing in na te banga alak lak man choding ka hi ta azina chu ke yong kangam lo hin na hin la itia cho kam ki gel ha ka chi zinga helena pathinin jong alam ppa gun pin ti chun ka gel sanga hoi zo phozo in aman ho jong anaki min na ka gel pha lo be be anakim zingin ka ki pa mongin pathinin pha asa hile ji phone hi ama lo pi na dinga na kaman cha no min atinga le YouTube yung account akine ngala hi ta azina chu video yung hi hoi te ke cha kan sem jing ding na hi na chu so pite hon zong nei ne vet pi jing di win zong ka hin tim kinin na khat le khat hi ti chun ki support jing te ti yong chu ka sei nom kinin tinga le chilai kom na hi hotel in kom na te to zani tha chu hotel la ka kom mo hin kai no painting a bol ji wa chu hi chi video hi so na pa na kan gilani a chu sim ding ka ti ta in na to ho ka boi ji wa chu YouTube lang hi aki boi pi man point na an la tu ni ho hi ka of days in a chu kom na te ho na ka tha do a zo wa ken Bible kan sim chaya te ngale ichi video he iloite to e ki muto ka bolding he ta ka hong ki go na ka hin bol hin unboxing bolong ka thim po in na ting le thu sei da nong ka thim po in ating le ka sei na sungang chu ka sei hil ho jong mai the in na ji chun nei ne he thim di win jong ka hong taw kinin achaina pena kaka asainom chu ha le thil khat hi iki gun tinga le na cho ading yel lang ipi bowling yo le ki gun tinga le masapen pena hi pathin ikoi zinga tinga le pathin ko ma ikithan zinga le igel sang hoi zo phajoin ei puite ye ti hi ke hin ko akona zong kamu ai zina chuna ka hiat hi zina chu ka video ve ho zo sin I pi ki gun na we zong le ama sa pen pina hi pathin koi jing utin na ama ang sunga ki thlan do jing utin ma komin thousand leo hin pathinin I ho ta san cha tia dingin aphalo agong ji poe ti chu ka sei no min tin pathinin iding wa phajing jing bo e gun pi ju he ti yong chu ka sei no min ka video hi chan chun ngatang ka ting unboxing bol dan jong ka thim point ating le thu sei dan jong ka thim point hi ji chun video ka hen bol na sunga na tingla unboxing kan bol na sunga ka sei khil ho ma le ki ngai da mutin tingale lunglu ta in nei achai nei ken nei na ve pi te win ti chu kan sei no min tin aban ki video hung ki upload tinga jong le lunglu ten ana ve hote ti chu tep na le taw na nge na
kain ne hintin ibon chawin pathinin I umnaw munchin damna a pichi taw hen ka ki pa e